di ai no bani wa kan dum kan le tarbo tai ta dim tai bo okay yo yare ko ada Patanjali je ke ha ge ju khangna ge ha matam da si haram ju sana si ke yo ge da ba yoga sutra yare ko adi ge ma ji ke ha ge ju khangna ge ha matam da koi na Patanjali je father of the yoga hai khangne ka we di ko next time yeng si The Constitution of India borrowed the scheme of the Indian Federation from the Constitution of a Federation. I have Zikang in Anona. She Federation, Kaidi copy to Kunosine. Anyone? Awagi all and Kambu. Online response bureau A C ke uga da ba ke udu mal no jaro Canada very good yare ko who is the guardian of the fundamental rights enumerated in the Indian Constitution hang bani hanta ki da yaw gram ke udu na hello guardian of ke haige fundamental rights have na sa atadi ke ga da Supreme Court lo ga da ko khang ba online kangbu yai ko asana hatata na haibodo kano loina response pibi ro ko matam da na keno hapo ba option hapo ga piro ko semeo which of the following dynasty was ruled over the North India at the time of the Alexander invasion haveni Alexander have se ke no Greeks ki afa wo ke da ga matam da koi gi conqueror ramani ko मान सुम पृथ्वी से मथंग लौसर लाकान इंडिया से लाए इंडिया लापकान इंडिया की निथौ अमग माग लान सोंगनगनी को अदि निथौगी ममिंग की कौगे हांगमनी कई कौई पोरस कौई को यारबा कम कान लंदारे हाय तादि 326 करी BCE कौया दिको अतागदि माना हाय एलेजेंडर ना इंडिया रे लंदा को मतम दा करम निथौ पालम गे हाबनी करम डायनेस्टी पालम गे हाबनी को कई वेगे दबा नंदा वेगे दबा को यारे को नंदा डायनेस्टी सानो जे हागे तो मान कम कान इन्वेट तो के हागे 326 के हागे BCE हाबनी को ओके नेक्स्ट टाइम यो which state is the easternmost state of the India हाबनी easternmost state of the India जे के होइदु नोय easternmost हाब नत्रो आ eastern नदी के हागे ममांग इतंग थंग बाय नत्रो आ तारि के वेनी के वेगे तो बसे के state लेरेस दा अरुणाचल प्रदेश वेगे तो खाओ इको मुनताओ सीना स्टेट ता हंगपनी दना हयम बाय खारा पोइन न हंगा जायबा को क्वाइड की पोइन के दे अवांग इतंग थंग बुजिना के कौगे हम मतम दा अवांग इतंग थंग बुजिना के कौई इंदिरा कई कौएबा कोल कौए याई को अदा अगली सुना कंदा करी Western is a west is tang bajine ke kauga matam da kari Gujara mod kaune ko sima khambiro yare ko kaula kana leba Gujarat leba adu suna kana na mama kari mama itang bajine ke kauga matam da koina ke kawi kibi thu ko webo ko sima khambiro yare ko ada sawi thang bajine ke kaula koina ke kaina kumari si din khang ngani da Kashmir tu kaina kumari ni sei ga leidai na kaina Kumari. Cuma kau buat diko. Jadi. Next time yang mana hai? Which state is called the cradles of the Buddhism hai? Cradle di kya hai?
नाउफम हाइबदि हौरफम हाइतारे सि कारा बुद्धिज्म की कम ओइदुनोय के ओइदे कादि पोय हाइकि माजे बिहार यारे को समाय खंबि गदबा नेक्स्ट टाइम येंगे अखोइना दिवाली दा बोमला था मतलब के चूब कान मनिंग के दोगे मैखु पाइथोक्त्रो मई पाइथोक्त्रो अदि मई पाइथोक मतलब हाइजे के हाइनो ग्रीन फ्लेम असंग मचू की मई पाइथोरैदो करम केमिकल यावैनो पोटासियम यावैरा केनो यावैरा सोडियम यावैरा मर्करी यावैरा बेरियम यावैरा केनो तो सोइन वे केनो तो एंगल सम वाइ सोइन खंग सेम आई हेट्रे सेम सी के ओइदिनो बेरियम ओइगदबो को कावयादि को बेरियम की एटॉमिक नंबर क्या नो हंग पे आई को क्या ओइगदबा 56 कावगदरा नसिबा कावै को नेक्स्ट टाइम Share. The weight of an object will be minimum when it is placed at a. Agogi object amagi my weight share. Quite the minimum will be quite a yam with those there. Guide with the she does have a target with that. Mars have a tamamale. A Yamanaki hage, weight have a tamamalator. Sanaki hagi, Mars have it in the America checker, Canada checker, Africa checker, swung home. Wait ticket the Gamatam, Mapon could dingy home. Kama, ada iriman hangi sida ke dawi wer hangam manatro mas hangam tari question ni lan ni ko ana wer hangam ni ke dawra kai na minimum wi ga manatra na achana hai gi do akoi gi weight of the object se kai ga mari na ga matam da kai ga relation le ga matam da akoi gi diameters of the natra radius of the kai ga art ka mari le ne ana ke dawani radius te li ge weight se ke dawani hekala ne ko radius hang to gi ke dawani Which 100 करी नत्रो अतारी रेडियस हंग टोक पजी काय दोगे कम बाल कनो दोगे कम जगह दा आठ की आठ की करम स्वरूपता रेडियस से हंग टोके बा ये आज से स्पीयर ने हाइड्रो स्पीयर हाइ लाली निको आठ की शेप से स्पीयर हाइ जे अखोन कमली सुम इलाई लाई खंग न सुम हाइ न बेवा निको मा लाली मा की शेप ती केनो हम मतम द कोइना जीवेट शेप कवे बको जीवेट शेप हाइ बिगे तदि मा सीगा पोलनी जे खरा पाक्सल ले खबा अदारी पाक्सल अमि के दनी मयाइ पोंथोक ले नत्रा अन मयाइ पोंथोक को मीन्स केनो रेडियस मयाइ दिन चाउद नत्रो चुमबा अदारी के दौरा वे चिका मन मिनिमम होइने हम नत्रो कायदा equator habize sigi sense yo kedoga ham matamda mayai de lebe natra si conflict le si equal center si ani je si ham ta ju mi si ju mi ko ata si ke ham gings ke ham center of the other ham natra si ke do equator ha ju sum ne si ju sum de ni ko anywhere polity si meu Who is authorized to transfer the judge of the one high court to another high court? High court amadigi high court amada akoigi cannot use just transfer to use kanan authorized to gi kanan ya pi gi sine kana ga ba president very good kawre ko yai ko ana transfer of judge kari gi makra nga deal to hai ta ga di ke ga ba article number 222 ko shimyeng ji who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution है शिव नोरे खंग द मोन ने preamble जे के हाय खंग ना हाना preamble हम देवा के हाय में बा objective resolution हाय में resolution हाय में को सी के ना पुथो पुनो हाय में तो ना पुथो रे बा जवा ने न पुथो रे खंग को गाव नो online kangbu question answer to pi ba kan ke no to bi ba question do happy wa ba khara lecture ne ba akoina se tai ji ga noi online da upload streaming to ju ga 20 second 10 second mo ke do ga ma tam lecture pane do na ai na disi ja tak thok khrani noi na di ko na pira ni da ga di cha noi na pira du kai noi khang dre ba ko to ya ki di na te bi we ga da ba ko singkhai sana sam Recently, where the iron ore deposits uncovered in Rajasthan hai. Ikui the vida Rajasthani kana mufam the iron ore deposits che phange ha bani ko. Siyo nara bakthi rusi me amje kai no Rajasthan ngakta ne. Sumbo Jodhpur, Ajmi, Karauli, Bikaner hai me amja Rajasthani mufam ngakta ni ana
elimination method pam be ya ro si da di ko ata si ke we ni direct we khang da di ya ro karawli we ga da bu ko khang ri ko xiao Kota Senegal's region recently seen in the news due to the water crisis is located in which of the following countries? She the come from the window. She Korean friend. Yareko. Korean friend. They don't mali. Guess toro. Anyone from the online? 14 answer hero. They don't want get. TikTok होगा South American country di way never क्या है Mexico यार को सिलाई को सिकाले सिलाई में फंस जाए कई की वाटर क्राइसिस की है ना तो यार शेयर क्या है Option number क्या? A. Very good. क्या है माय? What is the respective retirement age from Supreme Court and High Court है नहीं का? ये कौन सी दा? High Court है बमा High Court से ना कहीं नो state level ये ना त्रा. अमन कहीं Supreme Court नाम ले का. जिधे वो High Court की judge की माय retirement age ऐसा ना क्या है 62 नहीं है का. सी ना कहीं नो high मतलब दा क्या ने बा 65 ने. मुझे उसा कहीं नो खेना लीजिए ना. खेना निमरम है क्यों? ये वो High Court का Supreme Court का जिकना है ना चाहे Supreme Court ने चाहे ना त्रो. अदा अगर माजे 62 दे रिटायर से तागर दी के दवे सही अहुम लई बनत्रा सी सही अहुम जी के दोगे हम तब न मागी खुदों साव पी ने ब कई की मागी Supreme Court ता जज होई वो फंक्शन बगी केन तारे को अदुना High Court की ने क्या 62 Supreme Court की ने क्या 65 very good 15 की ए को हुसैन की 15 की ए very good चुमे हेरी सेक यार which among the following was the first attempt to regulate the affairs of the English East India Company in India hai akogi East India Company na laktro British na hai je British we no wing ai ke hai na lake mo je company we na lakpani ko kan East India Company hai na makhoi jina ke doge har mata do ma hai je attempt to regulate the affairs ya akogi si gi ma gi company ji gi ma gi tawga da thabak thorom me am ja sida ke da wakar shamtok shamjin tong na ho na mo tam na karamba ha me ek na tawge si ne ga da ba regulating act kya ba ga ba 1773 aru sida mi yaw charter act of 1813 na mi yawdra sida karamba ek no ha mo tam na sai gi East India Company we na leram ba do adu muthar ka kan kana na paisen gi ba British paisen gi do karamba ek na paisen le hai ta ga charter act of 1813 we ga da ko yare ko regulating act of 1773 with respect to the Indian Constitution, which of the following is an incorrect statement? है पारो option पे Indian क्या है नो Indian Constitution की बतांग न तो करम बल्लान के है बनी को हेरो elimination method pan bhaiya भी दिहारे करे ऑनलाइन की 17 की सी ला ले क्या बोलते बा बी वेरी गुड चुमी को मां जम तक सेम तो करे ना तो काम करने सेम तो ही 42nd amendment na semto 1976 na tro ata preamble de ke da haige akoi India da le people se ke da mai supreme power p have na tro objective resolution hojite yaure matak ta kana na hodori haige Jawaharlal Nehru na hodori have na tro ata ke tara b yar ba hore ko ma haige ke no preamble is impossible in court of law have ni ko ma si ke haige lame court of law de impossible to ba yai have ne ba adu ke dora la le ko next one till the 42nd amendment 1970 the word secular was nowhere in the constitution except in the article ngasai akhoi na khangi
preamble ji kam kana sem tu hai ge 1976 sem tu hai na tra si sem to pom tam na khoi na khangi do kai khangi word khra hapsal ei khudam na kana secular hapsal ei ko khai ko socialist hapsal tro hapsal ei ko adu hapsal tri ngai mamang da akhoi gi secular hai ba word se constitution ni karamba sarukta yaw ga leiram ge sini mai khangor ba question ni na hai ji ke no khangi ko haro online ni 18 ki ke wadi na haro 18 ki b ke wala 25 ko article number 25 close to subclause a da hape okay hai ma hai regulating or restricting any economic financial political or other secular activity tar secular have what yaw na tra tar mana preamble yaw dri mamang di hana sida dum yaw lai article number kya da 25 to yar chimiyo yamna phajaba question ama lae akhoi gi which among the following act incorporated san hai gi do constitution semba hopa matam da fundamental rights kya ni sorry fundamental duties se kya khata wai hayam ge tara khata wai ma ham na tra nau na ma hapsal pun ham na tra hapsal lai do kya sube amendment hapsal lai noi 86 hairo online kangbo se hore yum da halaga na sigi amendment ji matang na mun na pau ko maru amendment ngak tani ko se 19 gi a d thajade sonjam kano sogale o kitang le tha ge yabre madu kya waya 86 sumiko very good ata 86 amendment je ke diya no article number kya no hapsal le mana 51a kawo ko adamana ngasai gi hapsal le ba 11 suba fundamental duties the ke hai gi ha matam ke haire ma haija it shall be the duties of the every citizen of India who is parents or guardian to provide opportunity for the education to his child or what between the age between 6 to 14 years sorry sari si thoi na pari je ke no hai matam da ayeng hang ka du ne ba karamba fundamental rights है 86 amendment hapsal laki na hanga sorry fundamental duties है 86 ta hapsal laki na hanga ta agri ke da si khangau da ya gadra yaro gen ta hoi ko sana amka jo hai ge SSC gi ngasi tang kya no ngasi tang ni pan na tro tang mari de na tro hoi ja tang mari de ni pan bo ki question ne sana sum nai nai study to ka na ina kai phangya ha matam da same topic different question ne थाजा जगह सा हम हाई गेम सिदे ngo nan aham shipta kedawi akhoi gi fundamental part 3 je karamba kai gi matang deal tawgen hange kai wedino sa fundamental rights ne aduga next shipta mu kai hang ka matam da article number 12 te gi na 35 box sa kai gi matang da deal part kya kai gi matang wedino hange sina se kya no part kya no se part 3 ni ko kai wede se fundamental right na still atari ke dawe same topic natra different question ne atari mai logic sana ba yare atari how gi wa kai hangre atari ke director principal of state policy hangya atari adugi question nataba atoba khang pa ba question kai lege na thido pa ba yare yai ko yare semo which of the following list has the subject to the planning agar list kya legi ahum letro amana kari concurrent union central list hai bama sumi ko amani state list hai bama amana kari concurrent moi ani pula to ya bdo adama ha planning je kadam list san do no sini mai haro guest to yam lai mun taw ko planning to waji ke ro kai guma thabak chokot thorangi thabam to ko na tra chokot thorangi thabak sima to ya ro center na to ya ro dra state na to ya ro dra atari center na state na to ya kai ko ya gi sana concurrent list ko ha na tra atai ke kauresa concrete list sumai kok to masam sana ba dum yae kai ko 21 ne yo yam phaje si ha governor yaw dro president yaw dro kya ge mai ke hai no capital punishment have natra capital punishment have nothing but kai no death sentence have never
Sibagi Sarak have never call. Sibagi Sarak Kanana, pardon the body Kanana people have any Kanana people on Gamatam, the only Kanana president with the call. Gantawiko. I would take a muggs who have a silo in the chumney have a delay to call. Question this minus some of the lava. I do option the only president Goma Yaukslava. Not the only chance Yaukslava call. Option my Ampiraga. At the Kang the target guest of the Nikosan Ije. Guest of Kanshidum Toxan Bidomo. Only a Humari Yauksalamaba. We don't know. I'm a Tangara can't have any call. What happened if the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Ministers? No confidence motion Radike Hagisana, Lady Basaka Tazad they have no throw. Have no membership we have dog with Hazard they have never. A man question is the Hangizna, Karigumba Lok Sabha that no confidence motion they passed or over. Kanai Mayokta, Council of Ministers Mayokta, the Target Dogagi Kate Tolokatagi. Hazard they have no throw. Hazard was my Shemino, Machine Shurkan Shemanatro, Shemakanaki will get a minister will get in a throw, a Tarika that Hazard Ramikatorani, all ministers have to resign. Tauti Botaba, not no pilot. She covered. Yaiko. Next time you Yampaze Shizu, a whole size hand I give to 42nd Amendment Zekedo Yamaru Hydra, Mazike Hagadu Kangna, mini constitution Hagadu Kanadra, Kaigi mini constitution Hag Kangna no Wahang Hanga don't name. Me was a hammer like a mini constitution Hag in Papu. Madam Dosa approved of example and Pirakemo. Because I think something in a Pocanic, the Wakona 42nd Amendment, 42nd preamble, Shamto Buero, Amabuero, 42nd, I don't know Lactra, she does you, my 42nd Amendment, Exina, Akogi, concurrent, sorry, which of the following of the transfer to the concurrent list? State list, Port Kerlok to Evoco, list Kerlok to Eva, I don't have some lever, concurrent list have some lever. She's a young blue with her because she's a list, no cinema locality. Mahangiko, a target I couldn't come where I get out 42nd Amendment, they get away. I took him a home of Amlac Constitution. I do not name as many constitution high Congress. Kaurena, a Tasika Vegadava, all of the above, very good. Education zoo, forest zoo, where two canal happening, concurrent list absolute. Young 42nd Amendment when PDF to put a young go. Half of his hand, Kay Kamai Togi, Kotki Mam. I don't know the Shimam, the Marmorgana get a mini constitution, had a Kanaka. Sorry. Emotions of the no confidence against the government can be introduced in a Kaida. Kaida, she were, sorry, she were a car. Kayadava, looks about Yaina. Yamu. Paze session adi ki hage mifam haibra sa hi mada mifam kya pangthoki kya three ko kawganu akoina session haibdi kaineba mission mifam pangthoku ni ko mifam ke aha makane ke dawi budget session ne budget na handa sunga ya di ko budget session kai da maru ina koina February ready March side pangthoro ni ko yare mathang ne ke le ni monsoon session le ne ko monsoon session. She did monsoon the Nuna Kangamani July side of Pantopoduni. Natra July August side of Pantopodo. Aduke Dorage, Manmanagari winter session in the Kaida, October, November side of Pantoponica. Anakadawi Himada Lok Savada session, Kalegi, Haitadi, Kaleva, a home lay. I do know the Kanga the hang because my hangeva. And high session Aniji Manunda, Matam Gam gave flag at the Haitadi, 6 months higher than a co. Kawea de ko. Chumyo. Budget se kya khangna gi. Very good. Annual financial statement. Ana amuk sida siga mari ne nabu kushana mu hadage. Akhui annual financial statement have the budget se karamba numita puthoke na hange parliament. Ata gadi kay gadaba 1st February every year ko. 1st kari Feb. She highly but Vijay convention come candy hoki hamatamda 2017 gi matung de horopane. She covered the Mamangito of the Cosmina. She matung de lucky with them. Kanana Putu di am like ko. Mahaya. She possesses Operation Smile X
Operation Smile X se kai no kai ga mari lena gen hanga ju ai ko kai ga mari lena ge hang ta ri no na kai da wa ko ki child labor je rescue to de hai kan bi ba ni ko adu bu si de du na tre ko ida hang ida ke hai no karam ba state na launch to ge ha ni ko atari kai wara Rajasthan Uttar Pradesh Telangana Karnataka karam bo ge de ge yeng si kana wara Telangana ka go si ba ka ri ko amayo Sarmat scheme what is the primary objective of the Samrat scheme recently seen in the news? Samrat have scheme je kaigidamokta leba scheme singnoi kawanu she direct sa takhoge ko guest of ka lani noi ke gadaba providing assistance to the MSMEs hagadaba hayen be khada hangmani MSME je kai hai no full form na M have ge thadi kari micro haibani yare ko S hagana kari small yare ko M having kari medium E having kari enterprises laitro ma'am like ko micro small and medium enterprises having MSME hai ta kari sida ke dawa akoi assistant pi na bagi dang ta leiba scheme no kai ko re akoi na Samrat scheme hai khangne ko tamio mission Basundhara recently seen in the news is initiated by which state have any Basundhara have the Kawagadava state Kariwagadava Assam Wagadava very good Jareko Hayam Bikanam Kamahakanamatamda Mission Basundhara have a say Kariga Marilena Karam Hiram Marilena Tarika Hagadona land reform Hagadavoko Kari land reform Hagadav Kaida Assam the Ko Kaugadro Kaur PDF se kai fang du no have ko tatomal isamak se kan oi bra koi gi student oi bra koi gi student oi ta ga de koi group ta dum ke dawni upload taw kan ni ko it chen average han class to khuding gi aduga koi gi student oi de ta ga di ke taw ra adugi facility di wala ni ko anyway shiriyo which among the following is a direct tax say san hai gre akoi tax makhan ja ani le tax makhan kya leba ani amana kari direct tax haiba ma amana kari indirect sidagi dum khalo sukang khang da juna sa logic am ta am ge chumba ya bai tar direct haiba di kya ge hak theng na haiba na tro indirect haiga na kari na koi na ha je khuda mo example si the pa khala si de am lo khalo ne nang si de lo ning ba let's say suppose income tax ha je income haiba si ke no ai sa gi na tro ai gon hak theng na lak tu na tra ata gari ke dawani sana sa yo hak theng na hai tari ke ko ha gi direct tax haiba na tra chumbra ata si ke ni direct tax ko ba ani na koi na ha re GST has GST the good and service tax have not da I would end up level matam da ke da wa tax yaugja gi do ne ko ata nang sara pikedam lai reba tax yaug gi ne ba adu tax nang na sala thi ru na thi de ko na koi na thi na tra ada indirect na tro de si je GST je ke no indirect ni ko ata man hang je koi topic ta la ji makha da pi ba taxing je karam ba direct tax no hang mani corporate tax wealth tax ke no all of the above are the direct tax ne khau re ko Samuel paper amasung paper board khwai digi import to di ka ge lokshan ba ni ko lokshan ba country je karam oi di no China oi di USA oi di Germany oi da thaja da country mo di ne ke oi ra Germany percentage speed ko kya no 10% mathang kana na America mathang China mathang da Italy sumana khangbi ru ko what is Aldabara real resolution in the news sanji ta ori yaw ram ta ros class to da picture lok thui ni ko sana picture ko na yaw ram ni ko yaye ngasi demo class to kani ko ngarang da bu kitang camera amasung akoi smart board ki problem leibegi demo class to gi da ne ba koi gi live foundation 011 gi do aro ngasi ke dawra akoi 011 gi do ke dawra kani ha matam da demo class to kani aduga full swing da class to bona monday de gi hogne ba ko sida ke dawni 011 de gi roi samkal ka dini ko sidi any yawning ba nga ngana ai paikhabudi tha duini future planning lei bai tare adu huji ai class 11 ta mi 12 ta mi 10 kari tamna yawje ge habdo adu ge nga ngai di khudong sa phang ni adu ga man gi mai keno da kya ba ga ge ha matam da
thả tara rồi cái nico thả tara chỉ yam mà tầm nó tra chỉ nâng nó ta là cái đôi tầm nó foundation đấy ya đấy aldabara real hay nó tra chỉ cái cái đó flightless bad way cái đó này không ra chỉ smile nó này sẽ cái này phải đó nó như cái đó ra real yao những cái đó ra real gari mà cần nó tóm lấy cái nico ôi rồi đấy có lấy gì vậy nè không ba ring của đông man mà tê Yung Malabara River recently seen in the news is a tributaries of the which river say Kawanu Malabara River sai ta ga di Kanagi tributaries we do no ha matam da Krishna River gi we ga da ko yare ko next time we see Nilgiri mutton sa ke no asila reto ko si je ke han mai je recently seen in the news endemic to which one of the following region endemic adi adu yi mafam de hen atop mafam de phang rai ta ko karam mafam de noi guess to wetland we ga elimination method pa la ji si we ga dra where roi suna de ko grassland we ga dra where ta ri ke do adi le mau re na tra 50-50 chance le na tra na daw ya ga tak khot pham ta sum do ne ya da ga na lam de ko ke we ga eastern ghats we ga dra where roi ke we ga da western ghats we ga da elimination method khangoi ko jikida next thing Bites Island recently seen in the news is located in which state kai we kada ba si direct hire ge simha puro kai we kada ba Gujarat we kada ko yam la pa mafam de ko em dong mandra India wang mo daga we de ni ko SSC ai ni tong ning ra tau du ni mai in the pillar music which among the following states government gives Tana Riri awards every year say Tana Riri awards se kai ga mari le na ge hanga ju are ko heng pe khada kai ga mari le na ha de no na music ka mari le ha de ni ko are karamba chahi kuding pi ni ko karamba kai na pi ha ge state na pi bo no hangi na tro ma hangi ja ta ri ke ga da hanta ki sa ji ke ju video krai yang hona ji di exam de tu no re tana ga second te na do improve tik ya oi di adu na class ya already udong ma udre wai yaksalo hujiki sana 011 foundation haibdo nang kenogi khalu no payment yamna less oi bo keno da pirakani ko haibdi affordable oi bo mongda kem khalu no akoi ju khara sacrifice tau ge ba no ju khara sacrifice tau biyo ba ado free de tok thok pai ko ngasi dum tok thoi jini sa ju public thadoi jini akoi sa babu gi Tanaraga, Sababu Tanaka, you know, Hamatam, Loina can not talk to the free the Loit of the charity to Target, smart water, Toreba, PPT, Shemeba, my out of the Yabanati, my out of the Yagadra, Yarwe, Siguma Mayam, Sigi Pector, Cresule, Boka, Aduna, Noina Zukitan, Kahani, contribute cut of Biro, Quiz side the young Madum, charity to Zeraka. Anyway, topic to Laka, Kay Wedesa, Karam State Weni, Gujarat, Kaunuka. Tanari wadai tadi Gujarat music kamari lene karam state na piba Gujarat na piba ko yadav ne wariyam lige pot khudi maksha waza hai bse yaw da yade ko ana khudam na ka na apak pa ipak amada kedawa hi hon manu pa yaw da ta ga di kona kan nang chatuje chaningu mai ke sakhi ba yadro hi do ana waza hai bje yaw da sunga yade who was the second guru of the Sikh ki sana ke hai guru kya le hai ge guru tara le hai dro aha madu kana no nanak natro re amana aroi madu na kya gobind natro marak ta kya le ra tara nipa le ba sana ke hai ge bani si tara ji phadu wona ko sida ngai ji ke no kya suba ngai ma ngai ja kya suba ani su mu to si guru angat we ngani ko yengasi yare ko guru angat sa bok to kauk salak pe yaw bu ko yaman gidana aru ke dora nona wajwana wande gina kya bo leba tara bo leba notro tara ji ke de phadok piyo sana ahum khang ab notro ji ahum hai ahum khang to khram notro nanak gobind ani su du ke kaura angat kaura kya ke tanga haura tare ke tanga notro tare tu di x maming jeng mani khalla ga dum khango ke doroga yadra sim ngaro ya lai keyword ke le cirrhosis le mabu kang thoi ya ba akoi gi cirrhosis to an ma kai na thon gi kai no ga da ba alcohol no ga da ni ko liver ji ke da no khang ga amma ga haram ge akoi gi
ख्वाइदगी थूना फगटपा ngamba recovery तौबा ngamba हक्चांगी organ कनानो है मतमदा liver नेबा अदुगा ख्वाइदगी थूना केदवा सोक्शन मजु कनानो liver नि को अना नंगना केगुम्बा मागी recover तौबा ngamba gi sang दुगी हेंतोना थक्सलुरबा को तारे दुम केदरा स्मा कंखला दुम हाइनम लाइनम दुम वोंदुनि को सिमयो माय नोइना खंथेंनारामनी अखोइगी prokaryotic adedi eukaryotic cell anama pingai la kwen class bai wa da phau ga da bu ma hom pi hang dini khena bi u ga to tro ma hai kya gi consider the following my cannot be fungi pi bacteria pi algae pi protozoa pi ba ma hai si question hang which of the above have eukaryotic cell hai eukaryotic have the no true nucleus ya bu karam boy dino sine kan ta ba sigum kan de lura ni ko jadi elimination sukhang khang da tari tawira mano sini haina hayeng ke normalization taw kana mak tapai sa gi ni ko ara ma am walo ga ka dawra lehore ga hai dun si yo ke we gi ngaji 1 3 and 4 ade kana no na tri je kana no bacteria ji ke hai ge bacteria ji ke we ra prokaryotic we re question da hangi do ke no ma hangi do eukaryotic we ba hang na tro atari si lok thok pi ro bacteria lok thok pi ni ka ta ra 1 3 4 na tra 1 3 4 yaw ra ayawi option number B yare ko show which frequency range characterize ultrasound that is beyond upper limit of the human auditory perception hai koi mi bina ta bo ngom di wang ba lai gra kai lai di ba san ta khram ni se above kari 20 kilohertz very good show phazai question jam Amtaro Parga Nangna any machugi Kedoga Matamda Akwigi glass of low real Ko My Takai Matam the Kedoga Matam the Kedorokani Powder one mechanic Kedoka Masudu lady ran a hanaga a moving yellow recalazeba a moving yellow to Gairova what you make it a letter over come right out now I don't got to Gairoka powder wallanina powder one mechanic Kedoga Matam May ki amumo manina amubugi powder we kadina tro amumo chu dina traba adu we roeba kai we kan ham to white machu we kan neba glass ki wai ni ko sanai ja adu kai phenomenon thok pai noi scattering of light thok pai ne ko he ke yeng ko bia batan am khun ro ne sai di gi adu thugai ga sugari yeng jo ko adu ga kum na sugaro powder lo lo kai mo chong ngi ni kai won gi ne ba kai ba Thake salam thoi basing akoi bati akoi gi kenoi bro class student oi bro atai dum wen group dum thara ni noi dum thengna ra ni simai ro lit chan wari ta ure ko battery de sin na madam kai gi no na next time yo graphite se ke da ure sin na da gi sin mai graphite khang bro pencil ya u do yengo sai la yo Maje manufacture sina da bahang mani ko sina bagi do haira gisa manufacturing of electrode service ni ko kai gino electrode service na do ja graphite are a good conductors of electricity ne ko next time kada as a lubricant ani kari nalan bhai bani si nali nan di ja smai yemo pencilam lo chia da cha ta o ko nali yem smai payo nandro adu ke ko gi lubricant ko ko manufacturing of ke doi crucible si ju ke dore akoi si sia ba si nei ko mana pochai sia ma si na bhai tare ko next ke dore cutting of glass di si na deba cutting of glass di kana no diamond we ga dong ne ko yarbo to bodo bu si da no ne khang ba ya both graphite and diamond are the electrode of carbon ne khang ba carbon di gi sia ma phangak ta ne ko yare sidam yo Which among the following impurity in the drinking water causes the bamboo spine disorder? Bamboo spine disorder de koi si yanglen saruje sida ke dogdo mathek mathek sida uliji ni gen tabla si soya ka duni ko karamba posak na tholak pano sine nitrate na sondora arsenic na sondora sulfide na sondora kaina sondora fluoride wega yare ko Xiaomi communist manifesto haibji ke doga matam da koi communist ki idea mam yawa kenoni ko akoi text ni
लारी खाई तारे कनानी इगे हम तो नखोने खंगी काल मार्क्स ने इएबा क्वेश्चन जिना हंगी जिना मा मथन ने इएम देबा कनागुम नुपा अमग लोइनरमेबा लोइनरमिबा नुपादो कनानो सिनेबा मैक्स वीबर नते रॉबर्ट ओएन नते इमेल दुकिम नते फेडरिच एंजेंस होएगदबो को नमिंगो who invented the mariner compass static jiki ni ko angam sagi da yaw ni ko Newton di kaino law of gravitation natro madu ke do Galileo di kaino telescope natro jadi Johannesburg Gutenberg na kaino printing press natro Marco Polo ke ni atare ko ge mariner compass tare khang ba amar khang na kya khang mari manga khang dro smai paw ko jiki pa da next time yo What are the argue and the access recently seen in the news? Kainoi, I think I'm not a silly kaino jahas ni ko newly discovered exoplanet we gadra where exoplanet this high gravity. Akogi kanate Prithvi nate solar system gi wang the labor planet kaido aduke go exoplanet ko medicine gadra siba where ko ata ani le natra 50-50 chance le ko satellite gadra siba si where ke anti submarine warship Gagan Shakti 2024 exercise recently conducted by the Indian force at which place? Gagan Shakti kai pangtok kisini. Kaugano agogi ahamba India gi nuclear test ki mufam ji kai deno Pokhran natra tari ke dawra Pokhran ji kai deno Parjende kai deno Rajasthan natro. Mai kami ke dabuko military exercise ka mango. Ekamengo angel and demon is written by Kanani. Like the power novel. Like we get about engine and demon have not Dan Brown Yarbo the bill C code can lay got Paunico Tom hang and we carry any experiment with Umbra. I do the woman called the bill C code infernal potion about Manico. You can add guy Dan Brown I the on yard on this Yarina, get over there on Chapter. Oh, the pillar of Prayer, Lodilo Dereca, Cacanotoro, the compromise of Biroca. What is the rank of the India in the Gender Equality Index 2022 released by the United Nations Development Program? Shima my hang Picarica Hang Gender Inequality Index kanana release to be hang we can hagadaba UNDP have the United Nations Development Program 2022 the India gi rank di kya target si mai tan ke hai gi India ji mani ma di mai ko ada ke doge 108 or 107 or ta ke dore ke we gi ngi target ke we gi 10 kya we 108 Kau ya diko. Hello, yam lai. Sana ta kre bill de juki dawi makana ni le hydra. Money bill hai bama. Ari ordinary bill hai bama. Ada money bill ni na ti have kana ta ke de speaker of the Lok Sabha. Yare ko. Ari ga money bill ladi ke hai ge sana. Paisa ga mari le no bill do ke ko hai ge money bill. Top 10 defense question simaga yenga majika yengo ma hai type of missile in the army tactical missile system ATACMS kai widu no sin missile makhan me am lai ko san hai gi do surface ka pa surface hai na lemai digi lemai smai kap tiwa ngaba azai surface to air hai na matak te smai kap ka dawa air to surface hai na matak te smai kap thara ka dawa year to year hai gana nung thak su maina fighter jet ma se mai kapna ga da bai tar khanga ba ata agre si kai wei din noi surface to year missile wei ga surface to surface wei ga surface se kapna tra ma ja di surface to kai wei surface to surface wei ga da ko sorry surface to surface se dei kappa ni sang ja gi bu kai ba dei kappa ni kai da ma phom ma da kai ko handa kai no na kappa khiu do support me am kappa khiu do mo yang om de gi Kamra, ada kaina surface to surface misali ko mai capsule le da ada khoi na hara yeng le do sima dong na ko mai gro Sayok of TAC 2024 exercise is held between the India and which countries in Kawano ke dora question do sida pitho me ko Vietnam ga da kawano ko
yamna confusion we before ni ko munengo Kaveri engine je karam organization na develop to no sini ko Kaveri engine je kai no si de yenga jiong si kai engine we no ngale back engine we no si ba fighter jet ki engine ni ko se kaunu ko ma ji kana na sage haibne ma hangi je kana wani sana defense ki matang ni sana kana wai haige DRDO haib na tra chumre ngo ta ga di kai wora DRDO chumme DRDO ki full form di kai ne ba Defense Research and Development Organization khawre ko ada hang pe ka hang ka du ne ba Kaveri engine haib se kari gi engine bus ki engine la अरे जेसीबी इंजिन ला अरे सबमरीन की इंजिन वैदरा जहाज की इंजिन वैदरा हाँ कदू निको नने कहीं है कदू बाकी की नो बस फाइटर जेट की निको शिमेगो सूर्य किरण a military joint exercise between India and Canada कदा बा सिपीरे कनावरे सूर्य किरण दी नेपाल capital के नाम तारो काठमांडू very good शिमेगो Armed Forces Tribunal AFT function under which ministry Armed Forces ke matang lem dong wale si we do si ba we ko ke we ni Defense and Home Affairs ni no ngau du ani ji we 50 chumba mandro atai ke do we ge ngaji Armed Forces have not draw defense la ne du ta khau bra elimination method si kamai culture we du no si tourism kamai we du no we ge draw we na me ya lai ke no ji ye ngai ro dress ye ngai ro Kaya the operation kaya no shut hawa have not draw. Kana na pang toki ke sini. Kana wala best border security force. Yung IDX is a scheme of his ministry hai. IDX se karama ministry ki scheme no sini. Kau kono ko Home Ministry nate Agriculture nate kari Ministry of kaya wala ba Defense wala ba ko. Kaya daw na ba no live no hai matam da ko ki defense kaya daw ba hen upgradation lang na mai ta. No mai da buiro karamo no mai shem ni ade bomb da buiro hen sati karamo bomb shem ji ge hem let da buiro karamo hem let shem ji ge si mayam je nai na na ba ki damang ta live ne ba ko. Next time ngo Dongfeng 100 se kano ni ko supersonic cruise missile ni ko hari yam ti yang ra se kano ni China kano missile ni ko kana gi no sini kana ga da ba China yi ga da Dongfeng ji ga da DF 100 ha ga ju khang nei ko yomengo exercise cast in have ni sidagi sana trick pan ba yare Kazakhstan kari India have na tro tari ga da India ri khang na le kai we re Kazakhstan Sumai sana ba yaw ka ne ko yadab ju yaw ka ne Chamo last question Which country developed the third missile defense system third missile defense system ja karamba country na hodok ke mun taw noina mun ni henga daw ja color coding ne jo khona pha ba ya ba sigum color ji wera ba USA we ne ba China we ba maman ut ki keno color we na Russia we ba amu ma su ki type ta murai na ba khoi ki India ki type to ka ne khang na ta si ke we kai gi no ha ma ta no ma khoi na work to ga da ba ma pham ja khenai ba moi work to ga na kai da desert to ga desert ki ma chu ko chama na ro sa language ki ma chu chama na da sumai u da na ba camouflage to na ba to ne ko Adi China ji ke do jangan warfare to dro akoi Indian army junga ne jangan warfare to dra ba ana jangan ga mana ba ubungam da na ba ne jangan ki dress heli ipang pang yellow masu ki set ke dra set ba set wahang do hango ba ya dra ba machu ki machu chama ne ba adu ke do strategy hai bam lai dra adu ki da mak ta ne khawre na sibok to si why shell as well adu tari ke do ira ni uru dro mina amamma da lo shell ji ko